Tigan look like an avalley. Go out like a jalomo. I only bonumi. Okay, the ground look like an Tonight TV. Mono, for my here, you need pay me, get done with you. Okay, can you watch you? Why the energy basin? Why here sukume? It's a name, Kayu. Ne ahen loko jama se gbasin yi wa ye mlakome ne kudo gba wa ye gba sloto ni dangmeli yosio lo mono wa machano wa ye dono toto nge ke hayo he ni tumi blema bio cheme kenyeme nge hewa nge abime ano ne lo edio lokodi abi me ma se gbasin himio ayobo ame ni agbo yo henini ke ha me vejiti abi numo me atisi hu keke ni agbo yo ko henini ke ha abi ka ekele ne hisi ahia ni hisurato hi nge yuo e blofam e ko meji kan he mi wa ke ni tumilo esubaine wemine eje ni hininge wiomi ani afonge awiomi lo we komengene yomengele jon afowe we komengene yomengele jon ayegba lo aye kan gbagbe sunge wiomi lo ke folio meye eno me chope na naga wemi ene ye yodio ehion agbo ye yo henini ke ha abio kone ekele ne ehisi bene binyumu hinge acheme nge yihome ahenine bo hameo yome hu acheme nge nyumu me hu asepo nge yeka nyumu me hu aweku mione ani aye yo samenyalo ani yo ngomisunge awemilo me hu afonge awemilo alo tete po nyumo hune e koni sinwa ke hani tumilo eke mechope ange asepo keke ange hiye lokodi awo abio me kake omanye ma agba nyumo no alo omanye ma nwoyo no amno no folibe abime aheno hewam lo eke esugbasin him semio bio menite na hla amunohi na hla ayihi na ke bachon ateme chakapio kusumi nge chake wango jemajeli akusum ke pie wanohe lo wadame kusum ehemi nge chake mono ni mone yihewi hie nyanyumu ami lokoji akeme himusika hefel edemi noko hemi inge sikalo inge blonya ngene tumimilo lole abone enge ke jemini hikome ne yewi hie ni lo mehu ni hikome na hie ji yeyo hefel etade womi ni tumine echuon lodini komeni ahie ni mono akenge yomo na akenge gbamise ke agboyoko henine ne nyumo ko ple kan ekele mahisi huosio atisi keke ne asegbam asuon plan apio plan wa yenene di plan pe mi nge dan meje nene nimeli yose na cheke plan pe mi alo plan sumi nye plan sumi blono tumio esane nie yo ma hie kan ye yo no esuba mo ehelo ne esone ekele mahisi jake ne ye yo hu esane e ma hie kan nie yo no esuba mo eheno ne le hu esone ekele mahisi kan ehuno kemeni me nyome ahie no me nanaka o isu manyama kele hinsi
Nejika ele ale asibibo ne asuba mu ahen ne eyo ya na efoli ne asese he jake yeyo hu ehian elelem hanle kekeke bi osuo nene sa abatu no enga dambeli adio atisi keke ne ahagba agbo no henine keke ne eyo mahie yoyo kele mape hue ne mahie leka esuba mo hello ne ekele mahisi hawa ye nene channel kaika Tuna TV no ngone bomode ne o subscribe our YouTube channel nge Tuna TV like ne o share wa page of nge Facebook Tuna TV muchum hawa ko wai ke waba o ma channel ni we chale nyamata zangma we chale nyamata o usumi nene channel di ngache nganyelemi loko ni yeyo kuma je ehekpo ka engela ne ke yeyo kuma hisini machu emi o isane elio engache ke enganye ngate ke nganyelemi no sablima e apio sika be komi hu e apio ni chumi ngamo machu ni ha ongache ngamo ni ke mana ukoni siwami keke ekelemo loko di blog me hamo umanye ke ebiwo mahisi keji ka nie yoko yali enganye ke ngache nesu yo heni pe mi bio ahio nganye lemi ke ngache lemi da nye edi loko di echuo yo heni nganye lemi ke ngache lemi plasumio alo plan pe mi ke yo he ni bomi le eji nihi na pionge kokom pio hawaye nihi ne apio nge mahem kadagra kusum ne apio nge mahem di agbosimi alo esijemi agbosimi no eji bem ne yongolo wekuli ya yo wekuli ango kone aya bika blonge yeyo hello ne abinumo kalemahisi kejika aya na ke blonge ehio lololoko amachon kusumi blonotomi ne nyumo ewekuli alo yongolo wekuli mayadra ne amaba tujuo heni ngebe mine ayange agbosi no esene nyumuyo ke yiheyo ne ale ahe mono nkomengoho okodi ayabio asim loko asio agbo lo eke ebaleka no kongoho loko ayasi agbo achawelewe agbosi mi hu se kachele ke ngedan meje lolo ya pio hesinjemi alo lemi hami leji kan yeyo ni mingehe loko di no mane baje eyisikpo seke mimi behe ehe ni ali ahelolo le lolo ya pio agbosimi wana munu jemini ngemio mo keji kan imambale kan ho nge yeyo hio le amahenu muyo wekuli dijon agbokake apleti kake sinap apetesi kehesika seke hobe hio le sinap tokake ke apetesi tokake ebe fuo awon ke atokusumi no blonyata biyocho to yongolo wekuli omebe kone abango aluwa banu heto jama beno ni aketo ihale hebro ne dibi yocho kone eke ya pose ne yeka nine yongolo di nyumuyo nolo jama biomi no eke su ebi yohe
ne ke biole keji kan ele asimasi no lo ne emasun ne ekelema segbasi kele gbine ato yongolo bukuli omentu ne aba na ha meheto papa lo loko aya na ya dra ahi koni piole abatu yo heni pio ha wa hie yo simbi mi alo yo heni temi ngeda ngeli adio ke aya won heto papa pio adra ahi na wa bi wo sin alo amaya pe yo heni wa hie ne ya no ye yo heni pe mi piti hemika yemi hawa no sisika ken muko ya be yo heni alo e ya bi yo sin ni tuje makusunyo ni egbenya pe lolo ni meo yo he hale ni yo ba pio eyo ke e ma bale kan yo ngolo ke we kudra ahitan aha bi yo chemeome lemi na tolibi kone mehu akpeweku kone abatun bi yo hini blema bio ni komena ke tun yo hini ji dade daka sen blema bio yo heni pemio da sinete kakeno se mono e chaki ya da singe nyumo ikoni se wamino se bofia bone nyumo tamo ni hipote komenge ni lolole no fe no kemaba ni no mekoji shinap apetesi dangana ke ekpa hi komene pie hi acho kusumi no ke gun ochiame no ke su yobio biyo chome amo lokodi biyo cheme me ma woni omo ache abiyo ni abiole keji kan esoni imaya gba lo e awoni ome ke epleno keke sani de bone ke ebale kan biyo pleno kan efoli ni engoni omo aha ne epete ni omahi ne chonka ni hini akebange esibio epete hi atu ake kusumi ni amanya singele jone lolosio atelio amoda na ke bae ko din alo apetesion ko aketelio ni adraha ni hine ba yo heni pemio sisi ka udase foli ke agbe kusumi no nya kusumi ne chano di nya chumi hami ne teli mi osio yo sibilio me handa ko jin to enyo alo sinap to enyo ke ha biyo chome chumi ka angome ne anye na bachuni chumi no jamadano adrahani hineba yo peni pemio sisi ni akepa jomi ke ha nyumuke yone abape ahenio ni akeba chuye yo henio adraha weku kanina na ke bome amanie kan noko bachu wabiyo no heni lo epio ehogba weya ni loloji mehu odase ni akejio kan alekan nine dibi yo ogba weya lolosio kusumi na chuoji yo pe mi no eji kusum ne wo jo hemi nyam ayabi wo singa efoli ade pio sana pe yo na wole hu hemi nyam blema bio ni komena ke chuo yo heniji dade daka sen boku ko eten epa duku epa mlemini kwenmini ninesini tuemini sika amlono chake mi boba ngehe ijakwadeke kusumi chakio nikome ngopioto
come ngon wega ke Bible kini ne mene ya pe ahio ya pe Christofoli ni come ngon ni pe masin come ngon tokota hin ke watch ke pie ni o mahin mono chosen ke dade daka asengepo titiri chosen dade daka le achake hem ya pe daka ne pi dade no hu kan kusumi chake ojo wapete he no wakengani chue ne yo he ni pe mimio atwo blonya ke ha biche ke binye ka me na gbe dengbe na ngo bi yo ke bajini hejo aha binye ke biche o ayeko no ya pio binye blofamio aha le zamitako ne bicho aha le bodje alo taba amlono ni fu pio enome sika kebu yongolo hu na abajosi ni fu ha weku da alo sika ke na weku osi ke agbe no fe no nya ajio ni ome ayi ha choli ome ni me ngoni ome keba ajio ni ome ayi ngo ha me ke agbenya keke ateli ato ni ome anya enu keke agbe se mono ke oya yo pe mi o mana danumi ke ni yemi basa ke dofia mi ke ni pahi sablema jamano be lo hi obo mi cho be yo ngomimi ka mono se ka wa be mi no yo mama petehe kusumi inge chake pre wa petehe be ne nge ba ha se wa hie ne wa ko tomla tun ke agbe enonya nyagbe kusum ne apio di fia pe mi alo yo pakami fia pe mi o ya pio kloje no ni yo pakami o apio adaje no wa hie bene apio fia wa hie be hune apio bone hune apio yo pakami o ne fia pe mi o dede hi enyo ne je yo molose ke yo bi yo hu se ne agba ne atu aheni pepepe ke asinya gbe kusumi no ne agba mi da hame ne angebi me ne awe mi jo na tun kusumi no bi dede keke ne te osi ne atun kusumi no jama dede o igba atu eheni pepepe ne ege egbawe mono lo lokoji imanye ma atun ni tumi no ni bone atun ni tumi no jika nyumu sedede o hi tumi ne yo sedede o hi poku onya ataki o sika ha abisi eten ke agbenya ahenga hu na magbla hu yasi beni nga macho bene angasika ataki o yo halo dioke ihamo siete yo ngolo hu dioke isole siete ke agbelolonya loko agbla nga mione ke agbe nonya atelio de dede nyonome boa aninenya na ngoda ke forward ne tonka agbe no fe nonya sika ni atake ha he ni asolio agba mi pepepe ngo ha ahi ke agbe enonya apalio ke ya agwa le john yo cho slo ingacho ka ne ya no ko ya hi ebi ogbe islo ebi ohunka e ya ba ejem saminya pine e ya ne ka ke pupe keke mafuke mawe lo aslo abi keke agbeje makusumi le hunya kusumi no chonka yo se bi o me alo yo se wekuo anmen yo e ha yo ngolokra enge eno hewam ke bi mene kele mafokra ke yo pio eno ke yo gbo enge heblo ni epon le nge sasa ni le isun fia pe mi no apio le hogba wa ni ko je ni ha wa hie yo pakana ni adanje
ke ape yo henita yo ngolo ha yo sikabo de ke hio ni ho minihi ne di chensi hina ke woni fufuisi micho wiegbe micho ni ho mi chensi ni ye mi chensi ke nihi ne hiange patam nyumo ne di yo ngolo echo nihi ni ayak ngo yo ejo echemawiom ke ba echese wekuli hu pio he na keleba ke abasuo ahoni be okungo sablema na ke honi ke nyani ne mene paka yo ke ba he ke ahoni ona yita ke nyumo enyeko ma pete yo ni nesi ikrema hisinga nyumo sano siete ni madeke pieka ingemo ohuno samiwo ne ofogbo kegbe ne oje ka keke ha ochese cheme kema onanimi ke achunku sumi nota keke asiyo nge ohuno chumi se mono apie we jawi ke akpaka yo ke ba agbikungo ko ma hio na lo na ke huoni lo pamilo na ke huoni o de gbokwo yo no kuta mani tumo kusumi o mo yo ke ya ni mu tumi keke ikele ya wo ni mu yo de keke di agbikusumi nyanje loloni mo tum ke mono ni tumi o twebu kai no subscribe our YouTube channel Tuna TV bomode ono nye wase nye Facebook Tuna TV oso chi o ma wonu chu mpanke bambo hello lovely followers of Tuna TV, welcome to another episode of Wa Okusum. This is Manye Gardner. Today we've been looking at the various rites that are performed during marriage before a woman is given to the man to live with. Among the dangi, the first thing they look at is the identification of a suitor for the daughter. In those days, parents have rights over their children, so the parents identify suitors for their daughters, and they are to go by those suitors because it is believed that the parents know better and they can make the right choices for them. Currently, things are not like that. Parents don't have that right to choose who a suitor is for the daughter. If you try to do it and the marriage doesn't work, you will be blamed. And that is why parents are more relaxed and not going forward to choose suitors for their children. The next thing that is expected if a suitor is identified is that these people will go into a relationship to at least get to know themselves to an extent, but not having sex before going for the marriage rite. If they believe that they have known themselves to an extent and they are convinced that they can live together as husband and wife, they proceed to the next stage. That is the man going to know his in-laws in secret. In those days, going to know your in-laws in secret demands some amount of money, and in some instances, the man going to work for the in-laws on their farm to show how strong or how hardworking he is and can work and take care of their wife. The next rite that is performed is the knocking. During the knocking, that is the first rite that is performed publicly. Among the items that are sent to the woman's family for this rite are bottles of schnapps, bottles of gin or whiskey, and some amount of money. It is the time
the man's family goes to find out from the woman's family if the woman is free and the son can marry her. The woman's family, upon hearing this, will give them some time to come back for the feedback. Around that time, it is when they ask the daughter if she is in agreement with the man's family to marry their son. If finally the man's family comes for the feedback and it is positive, they now go back and prepare to perform the necessary rites to take custody of the woman as a wife. If all is said and done, they come to perform the main rite, that is perform the diary of the woman, and then finally take the woman home as a wife, where they have power. The man has power over the woman and the children she will bear. Now, after the final rite is performed, the father or the family of the woman will no longer have any right or power over the woman. Every power and right is given to the man since he's performed every rite. And that is the marriage among the Dangmes. In the Krobo land, we have the Fia, pay me. In the Adan land, we have the Yo, Bakami. So these final rites are performed to take the woman to her husband, and then she becomes the man's property. Thank you for watching today's episode. We'll come your way next week with another exciting episode. Kindly subscribe to our YouTube channel, Tuna TV. Like and follow us on Facebook on Tuna TV. This has been your regular host, Manye Gardner. Until then, see you.